الحمد لله الكريم الوهاب الرحيم التواب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب محب التائبين والمنيبين إليه الأرباب أشهد أن لا إله إلا الله رب الأرباب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من تاب إليه من خلقه وأناب أوصيكم عباد الله بقول الله عز وجل بتقوى الله عز وجل يقول ربنا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة beriman pelanggungan namuha agama Islam sarang sukul fa Allah subhanahu wa ta'ala sinyanan sin Allah subhanahu wa ta'ala ingin hawani al-af wal-ghafur wat-tawwab Niyanan sin Allah subhanahu wa ta'ala insiya al-af mamaapi yatajawaz an sayyiati ibadihi jalla wa ala in Allah subhanahu wa ta'ala miya apniya inkatan kasaan kangian dosa sin ipun niya jalla wa ala niyanan sin Allah ta'ala ingin hawa niya tawab Manayma isin taubat sin ipon niya apabila mangayo kaniya kaampunan. Apabila mangayo kaniya kamaapan. Narena sabab yan mga palanggungan na muha agama Islam. In mga wasiat kato singuro na to 5/2 muhadir na to guro na mo hapagkawa ilmu Qur'ani ban sin sunnah nin mga hilalongan nila yadto di na yadto kasapawan sindiya murid ka biya kamo narena sabab yan mga palanggungan na muha kami Islam ila Allah subhanahu wa ta'ala nangan sin ginhawan niya tawab in iniulong sin Allah ta'ala kato tanyukatan may tadi den ha mga biyayta kato sinjungjungan na to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mimma hassanahu al-Albani rahimahullahu ta'ala wa dha'afahu al-akharun kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun inanak Abu Adam alaihi salatu wassalam Nabi sinallahu subhanahu wa ta'ala dan hamanga biabidda day sabsinallahu ta'ala in kapapanjarikani pamin ikhtisasi Adam alayhi salatu wassalam annahu khalaqallahu azza wa jalla ay khuliq biyadih biapanjarin Adam alayhi salatu wassalam sin 5 sin Tuhan Rabbul Alamin 5 sin Allah subhanahu wa ta'ala alladhi yaliqu bi jalalihi wa azamatihi amu intumu hakabasaran hakatinggi sin Allah subhanahu wa ta'ala min ghairi takyifin wala tamthilin wala ta'tilin wala ta'wil din ha mga paghinangusin mga sila tumpukan asy'ariyah
Narina sa babian mga palanggungan na muha agama Islam. Laong si mga ulama biyan na Syekh Albani rahimahullahu ta'ala muhaddithul asr. In hadithi nilaong na biyay takato sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinin anak apo Adam katan in siya magpakahinang dusa. Ada po nini ikhtilaf pa in mga ulama akahalan sin sanad sin hadis. Aun din ha mga hadis way rumpiag duwarwahan. Biya na sin hadis kaya riwayat sin Imam Muslim. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat sin Abu Dhar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih subhanahu. Hadis qudsi pagiyanon sin mga ulama. In hadis qudsi imumungan da sin Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa liyabay inna massakani Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dugaing siya iban sin Quran mahamulli. Bangin Quran in pagbasa mo kaniya di matungto din hadis in ayat manunjuki sin kalabbihan niya harfin ba'da harfin in huruf pa huruf biasin kaya riwayat sin Imam Al-Bukhari ha kitab tarikh amun long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan fi kitabillah walahu falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Amuini paturungod sin parakala pagbiddaan sin Quran iban sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang pagtawagon hadisun qudsi. In Quran biyay tatod sin Rasul in makabasa kaniya hambuok sadya huruf tungbasan in hambuok huruf yato hambuok karayawan. In hambuok karayawan yato lipatun pahangpu. Lipatun pahangpu ada pun in hadis qudsi. Bangka pangandulan da in katan sin nakariwayat sambil mabut madto pa Rasul in siya way rumpiag dua ruahan sin katan ulama Islam sin in siya makadjari siya hipagdalil. Narena sabab yan aun hadis hariwayat sin Rasul patuhan niya hatungod sin kita ni anak apo Adam innakum law sin Allah ta'ala ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Law sin Allah ta'ala hadis qudsi innakum tukhti'un bunnal tuudlong na in kamu law sin Allah ta'ala tukhti'una bil-laili wan-nahar dum iban adlaw kamu magpakahinang dusa sadirun an ithnain gumawa in parakala dusa magpakahinang niuyan den hadua labayan indusa magpakahinang sin anak apo Adam atawakan minas takalain sibu da in bangsa jin iban bangsa manusia dua parakala in magpakahinang dusa in manusia dua in labayan imma bang bukun harfu tafsil imma tarku awamirillah wa imma intihak nawahillahi azza wa jalla. Dua ra indusa magpakahinang sin manusia sin bangsa jin iban bangsa manusia dua in labayan in panagnaan labayan amuna in makahinang sin liyangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hika isa in hika ruwa makahinang kita sin liyangan sin Tuhan Rabbul Alamin saridi makahinang kita dosa hadwa parakala ini bang bukon sababan kaya tinggalan ta India akan isa in hikaru wala tanahinang India akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nina po na to Adam siya na in puunan na do katan siya na in puunan sin kita niyo katan Adam alayhi salatu wassalam iyan siya sin Allah ta'ala alam sin Quran uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh-dhalimin. Law sin Allah ta'ala
Kan Adam alaihi salatu wassalam, iban sinasawa niya. Dia aksila sinallahu ta'ala amunin amr. Daakan, ipahinang kanila. Uskun, paghula-hula na kau Adam. Anta wa zawjuka, ikaw iban sinasawa mo. Hauno ka mo maghula? Jannah, surga. Surga sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amun surga, wairoon biyay tasin mga ulama. Bangin surga ini, amun surga pagtago nila jannatul ikhtibar o tawakan imtihan. Sa surga nyanan. Surga sinallahu subhanahu wa ta'ala hangkan na piyag makusog sin mga ulama. In parakala surga piyag hula-hulaan sin Adam alayhi salam, amu na in surga alaw na amu inisad dia pa mga sila bariman. Nalong sinallahu ta'ala fa Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula hikaru wa daakan kaun hula minha, kaun na kamu, minum na kamu, tabiat sin manusia. Minsan pabiya di inna indayaw inlingkat sin hulaan niya, sin bay niya, maghajat da siya kumaon iban minum. Maghajat da kuminom iban sin kumaon. Kula minha ragadan haythu syi'tuma. Yatin liakan sinallahu ta'ala ipahinang Adam, diak nilayat to atau akan hinang nilayat to. Inhikaru walong sinallahu ta'ala wala takraba hadhihi syajarah. Yarinin pianglangan kanila sinallahu ta'ala. Apo na to Adam alayhi salam. Nangkan na magpakahinang in manusia dusa. Aun waktu innahinang niya dusa yaon pagtinggal hadiah akan sintuhat. Inhikarwa nakahinang siya. Nakahinang siya sinliangan kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalong sin Allah ta'ala Adam alayhi salatu wassalam, wala takraba, ibut kaun na kamu paghula-hula na kamu doon na surga. Magduhol baya na kamu unin kabayaan nyo doon halaw. Doon halaw. Sa ayaw sadya kamulong na sumuok mo pakahuyan. Ayaw sadya kamulong na sumuok pakahuyan. May tangyanan sinallahu ta'ala in mga Nasrani waladhalli, mga tao liyawong sinallahu ta'ala. May ta sila liyawong sinallahu ta'ala miyanahan sin kaibanan Nasrani in syajara ini, in kahoy ini, amun kahoy siyuok sin Adam nyanan sin mga Nasrani syajaratul ma'rifah. Amunalong na in kahulong na pagkawa ilmu. Hangkan na sila nag-ibadat, naghinang hapangatod nila marayaw wala timinggil hakabayaan sin Tuhan, nyanan sila sin Allahu ta'ala dhalin. Lawong liyawong sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nandua para kala ninapo na to Adam alayhi salatu wassalam, liyang sin Allah ta'ala haparakala yadto. Narina sabab yan mga palanggungan na muhaagam Islam wairun dahil ha mga bariman in magpakahinang dusa malingkan malarak sadya kumangi sadya in pagkataon niya in pag-agaman niya. Kala ba'du salaf rahimahullahu ta'ala, innal ma'asi wadh-dhunub kamathalis sum kama anna sum tutliful abdan fakadhalika adh-dhunub wal ma'asi tutliful adyan. Lungsing kaibanan salaf rahimahullahu ta'ala, banglong na in maksiyat paghinang dosa fa Allah subhanahu wa ta'ala ini biya sa pantunlong na lasun virus. Nakainom kau lagtang tabiya, nakainom kau ubat ipagpapatay ambaw, banglaw na indusa in maksiyat biya salong na sa pantunlong na lasun amu in malarak magkangi in baran biya dahat tuy sablong na indusa dusa pa mga bariman usog na kaiban babay
tutlipul adyan, makalaraklong na sin pag-agaman niya. Makalaraklong na sin pag-agaman niya, kamaruan niya, pagkatao niya. Narin na sabab yan mga palanggungan na muha agama Islam, nasabot na in kangian, in mga syurut, adapun inbis sarahon na to ini, amon suko ko, kisas atawakan kaibanan, pagtaubat sin mga sila salaf. In salaf, sila na in alladhina zakkahumullahu azza wa jal. Sila na in zakkahumullahu azza wa jal fi kitabihi wa zakkahumun nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnati. In mga salaf, sila na yadto in siyang litan sin Allah subhanahu wa ta'ala kitab niya mahamulya. Sila na yadtuin siyang litan, biyantog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnani. Issue sila ini. Long sin Allah Ta'ala, as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu'an. Radiyallahu anhum wa radu'an. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sabiquna al-awwalun, nasabot dakain. In mga sila nakauna salaf, al-awwalun, issue sila minal muhajirin, amo in mga naglain harap pa Madina. Makkah harap pa Madina, paglain hikaruwa hula, piaglainan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban mga sahabat niya. Minal muhajirin wal ansar, amon mga tao Madina, imabang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang kana in salaf, in kahaupuan niya, ulaika ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Sila na in mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nalong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, in sarayaw-rayaw na manusiya, amo na in patahunan ko. Amo na in manusiya nakazaman ka ko, amo na in mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sila na yaunin murid sin Nabi. Umuslong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Long sin magririwayat aqalahu thalathan aw rabi'an aw arba'an. Di ko sadya long nakaingatan long sin Rasul, long sin amon magririwayat Abu Hurairah, riwayat sin Muslim. Di ko sadya long nakaingatan bang nakatulong na piagbalik-balikan ni amon sumunod ha mga sahabat. Nalong sin Nabi, in sarayaw-rayaw na long na manusiya, amon na long na in mga sahabat ko. Mahuli long na amon sumunod long na kanila. Sumunod ha mga sahabat, amunin mga tabi'un, inhikatu tabi'ut tabi'in, nakasunod ha mga sila sahabat ridwanullahi alaihim. Sila na ini indiyang layan siyang litan sin Allah Ta'ala ban sin Rasul niya halom sin Quran, law sin Allah Ta'ala radiyallahu anhum wa radu'an. Nagridain Allah Ta'ala kanila, amurain manggura-gura ha mga sahabat aun lummi nagihinang dusa halom sin pangatayan nila, biya na sin mga sila Rafidah. Naray na sabab yan mga palanggungan na muhaaga may Islam, biya diinin kahalan nila yung tumagtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya diinin kahalan nila magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu wahid yubattish kalbahu, inhambuuk din ka tutan nyo kitaon niya inbaran niya. Biya diinin kahalan sin mga salap yadto magtaubat hapardo sa Allah subhanahu wa ta'ala. In sila yadto timurun kanilang ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yadto na punin katan syurut, katan condition, syarat hikatay masin tataubatan dito ha mga sila salap. Hihinang nila yadto katan. Law sin Allah ta'ala, biya diinin hal sin mga magtataubat hasaman sin mga sila sahabat ha mga sila salaf. Law sin Allah ta'ala, alam ya'ni lilladhina amanu an taksha'a qulubuhum li dhikrillah. In kahalan nila magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala, an taksha'a qulubuhum, surun long nabuga khusyu' in lawm sin pangatayan nila. Bila sila magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala, way manus dosa tuan.
Way manus, bang sadya kita mag-check bihaon sin baranta. Wallahi summa wallah. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, hamadhab sin Hanbali, amun kaingatan na tukatan. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Abu Abdullah, hawakto siya kinakagawa na halaw sinjil. Paggawa ni halaw sinjil, naghali-hali hambuok waktu sambil gimuwa siya din habay niya limawag kahoy ipagdudungol niya sin makaun niya sinaadjalon niya sin kapanyapan niya halaw paggawa sin Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal imam dakula gimuwa harap patabo nami ipag dudungol niya kahoy uwi niya din hatabo timanggong na Imam Ahmad sinambuok amun kahoyaw namun longta uno bin pagtagat basta mo yan tukon kini biya matausog po ati na ambok kuan uno ba kuan ang kapo ambok putos bihan na uno ang kagotok na mo yan to amurasad ko kada yan ati niya mo yan to nagdaranin imam napagka imam subhanallah intaw hawak to yan to nag-adat ang mga ulama intaw nakauna ito nag-adat ang mga ulama na mga nagdara ilmo imbihaon illa man rahimallah ang katahon 2 tahon 2 tahon sheikh na halong Facebook sheikh dakula makagawa mga di makabaya di magrida bang di matawag sheikh subay butanganin nga niya sheikh tapilan bangin mga haji buko ni sabkatan ubus maghaji biyan nga na nasadyamon nga nila magasip nabi adating kaiban tabiya naam narina sabab yan pagkita sin manusia jamaah sin Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal nagdarana ipagdudungol kamun kahoyaon biubuhat niya na tiyatanggong niya na long na ya Aba Abdullah ya Aba Abdullah biyatin tawag nila ya kaulong na ama ya Abdullah kami na long na indumahayan tumanggong hayan hambok ko long na imam anta imam mo long hambok ko long na imam mo na ikaw na long ni magdayan lungsin Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal law arabtum min uyubi nafsi pang sadyalong na kaingatan nyo long na inkaayban dusa halaw sin pamaranan ko ini in magpakahinang ko amon din nyo kaingatan minsan long na la taltafitu ilayya minsan long na in umatud ka ako limingi ka ako di nakamulong na minsan limingi naampayan mga palanggungan na muhagam na Islam bang kita magpakarungog nasihat khutba muhabara bang aun na bisarahon sin muhadir sin magnanasihat long na yung kiyugdan long na yung tao yad tulong na bukon sa tulong namon di bukon pabara ng kiyugdan long na kiyugdan long na ipaji kuwan kiyugdan long na inda kuwan siya tulong na magbini sa jay sinyawon long na di niya ibutang pabaran niya supaya magbumpa atin muhadara inasihat dun kani naray na sabab yan mga palanggungan na muagam Islam inhalsin mga sila salap na kaunayad to apabila sila magtaubat patuhan Rabbul Alamin takhsha qulubuhum li dhikrillah longsin Allah subhanahu wa ta'ala demikian hal sifat sin mga sila beriman sifat sin mga sila salap na kaunayad to apabila sila magtaubat patuhan Rabbul Alamin longsin Allah ta'ala Allahu nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabiha mathaniya takhsha'irhu minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum taksha'ir minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum at-taibun halu taibina ila Rabbil Alamin inda salaf in kahalan sin mga sila magtataubat patuhan Rabbul Alamin ha mga sila salaf taksyair tadtarib majugjug inggim paisan nila majugjug inggim paisan nila in sila magtaubat patuhan Rabbul Alamin yakshawna rabbahum namumuga pa Allah subhanahu wa ta'ala
Nagmamabuga pa tuan Rabbul Alamin. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Hal nila magtaubat mga palanggungan na muha agama Islam. Talinu juluduhum wa qulubuhum. Sumanyang in pangatayan nila sin pagtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumanyang in pagtaubat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyating kahalan sin mga sila salaf. Bukon gaman mahinang niya problema bang siya nagtaubat. Hambiya kato tabiya mahinang problema bang siya nagtaubat. Sebab na di na siya makausaha marayaw, amun usaha haram. Labay din hapag akal, labay din hapag takaw, labay din hapag riba. Labay din ha mga piyagmumulkaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di na siya makahinang sinyad. Ngayon mga sila salaf, talinu juluduhum wa qulubuhum li dhikrillah, ila dhikrillah. Lumunukin pangatayan nila mga palanggungan na muagam Islam. Hangka na lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, hal sin mga sila salaf, palanggungan na muha agama Islam. Wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala sifat sin mga salaf, kahalan sin mga sila salaf, palanggungan na muha agama Islam. Apabila nila karungugan in ayat timurun mun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tara a'yunahum tafidhu min ad-dam'. Kabakan mo long na in mata nila long na magtangis in mga salaf, mga palanggungan na muha agama Islam. Tumtumain pardusan mo batuhan Rabbul Alamin. Tuba liman syaghalahu aibuhu min uyubin nas aw an uyubin nas. Magparuntungan na lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hisiyo amuin mga sila nabisi na hauno, nabisi nag-atudlong na sin kaayban nila, nabisi nag-atud sin kaayban sin ginhawabaran nila. Din sin nabisi sila law na magkita sin kaayban sin dusa, kaayban sin taymanghud nila Muslim. Ang panabisi na kita magkita in kaayban long na sinyaon biyini, in kaayban long na hiyawon biyini. Dusa mo patuhan Rabbul Alamin, bukod sin mga subuhan. La taziru waziratu wizra ukhra. Innahinang na diya dusa Allah ta'ala yung mga subukan niya. Innahinang mo dusa Allah ta'ala yung mga subukay mo. Innahinang ko dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala pangasubuhan na ako sintuan Rabbul Alamin. Hal sin mga sila salaf, tara ayunahum tafidhu min ad-dam'. Magtangis mga palanggungan na muha agama Islam sin pardusahan ang napabila di ampunun kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hal sin mga salaf, mga palanggungan na muha agama Islam. Hal sin mga salaf kay riwayat sin Imam Ahmad wa ghayruhu wa huwa min hadithi Abi Umamah radiyallahu anhu qala inna fatan syaban jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Long sin Abu Umamah aw long niya bata bago di matong maun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah abihni zina. Unin pa mong sinusugi ni sin bata bago ini, abihni zina. Halala na long nakakuin magzina tabiya. Inagi sinusugi nilong na halala ka ako long na ya Rasulullah in makadjari ako magzina tabiya. Pajazarahul hadirun habita sin riwayat timindugin katan yun haray sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inusugi ni di niya kaingatan in bisara in pangasubo niya mangitoy. Pajazarahul hadirun timindugin katan buko ni sa pugpugon in tao yaon. Faqalu ma long sin mga tao yaon ma ay kuf an hadal kalam ismu fi'l amr
At tinalong na, ma, hundong kaulong na. Hundong ka. Hali kaulong na dinabistara mo yan. Longsin mga tao yan. Piyahal. Longsin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udno. Suok kaulong na karik. Paktarabas siya. Simuok na inusog yaw. Amon usog na ngayon, ipahalal na kanya in pagzina. Tabiya. Zina. Maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalongsin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatawiyat. Hausog ini. Patabago. Atuhibbuhu li ummik. Kalala. Longsin Rasul sallallahu alaihi wasallam hausog ini. Mabaya kaulong na hinangon kan ina mo. Pagkain pangasubo niya, atawakan kabayaan na dihilan siya laysin. Dihilan siya. Amo in lima ya makahinang zina tabiya. Longsin Rasul mabaya kaulong na hinangon kan ina mo. Naayaw ko mamung, long mo bukon dalong mo kampong ko, lasya ko. Tabiya, inhinang ko sin parakala ini tumtuma al jazau min jinsil amal. Kama tadinu tudan, inhinang mo, magbalik dah. Bang bukon, pakaluwal ga mo, paanak mo, paasawa mo, long sing kaibanan salap, kaingatan na mo long na. Bang kami long na magpakahinang na dusa, apabila long na kumugdan na inkangian pakaluwal ga na mo. Narin na sabab yan mga palanggungan na muagam Islam. Longsin Nabi, min husni ta'limin Nabi. Sarayaw-rayaw pagpando sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabaya ka ulong na hinangon kanina mo. Inkabayaan mo yan. Longsin tao yan to. La wallah. Di ko lang na makabayaan lang na ya Rasulullah. Wa ja'ala lillahi fidak. Narin na sabab yan. Sambil imabot. Paparakala. In hadis ini mga palanggungan na muhaaga ma Islam. Sambil kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sininusog yaon. Di niya tuy kaingatan in parakala na asubo niya yaon buko na tiyaw marayaw. Saltahiyaram tiyaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil liubak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam indaghal sin Rasul. Sin usog yat sin rajul. Sin buko usog ini. Ampaiyan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nangin dua siya pa Tuhan. Allahumma syrah sadrah. Waghfir dhanbah. Waghfir dhanbah wa tahhir farjah. Oh Tuhan kulong sinan Rasul sallallahu alaihi wasallam, isyrah sadrah, paluhaya ataw akan paluag ataw akan parayawn indaghalin pangatayan sin tao ini. Saltalaw na pamampunon mo ya Allah in pardusahan sin tao ini, sinusog ini wa tahhir farjah. Saltalaw na sutsiya lanu ilong na in aurat niya atin na di magpakahinang dusa. Rin ha, sabab yan mga palanggungan na muagam Islam. Law sinusog ini, hal nila magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hal sin mga salap magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kana yakul, law sinusog ini, wallahi, sapahan ko lang na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma kana shay'un abghada ilay. Ma kana shay'un abghada ilayya min az-zina. Hal nila magtaubat. Law sinusog ini, sabahan ko pa Allah Ta'ala, wayruun na din hamanga, parakala, ununo na parakala, amuin labi in kabungsihan ko, karugalan ko, din ha parakala zina. Bihato'y mga hal, sin mga sila salap, mga palanggungan na muagam Islam. Bukon sila proud. Bukon sila tuan mag-abusin na hinang nila dusa. Malingkan marugal na sila parakala dusa yadto. Maliso na sila mag-atod sin pardusahan yadto. Sambilin parakala magpakahinang yadto maliso na sila. Kimita sin mga yadto. Di nasabab yan mga palanggungan na muhaagam Islam. Hal sin mga sila salap marugal na parakala dusa na hinang nila. Di nila nahikapanuysuy. Sabab in mga manusia magpanuysuy biya na sin sambat. In manuysuy sin kakahinang niya. Kakahinang niya dosa pa Allah subhanahu wa ta'ala wala tiyubu an dugal hauno halom sin pangatayan nila bukon mattanin pagtaubat habyat tukahalan. Hini karuwa hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabiya ompa atinya hatungod sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam awon parakala hadis kaya riwayat sin Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. In hadis ini mga palanggungan na muagam Islam kaya riwayat sin Imam al-Bukhari hadis din kan Abu Hurairah
Abu Hurairah radhiyallahu anhu amun ahfadus sahabah radhiyallahu anhu sambil nakahapal siya hadis 5,307 tagupa. Riwayat niya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah 5,307 tagupat. In riwayat niya mo pa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Longsin Abu Hurairah gazawna ma'a Rasulillah. Nakaagad ako long na. Nakaagad ako long na. Nagbuno. Iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam gazwa Khaybar. Amun buno ha Khaybar. Walam nagnam fiha dhahaban wala fiddah. Wala kami long na nakakawa long na din ha mga nakawa na mo daraugan. Amu in bulawan iban sinamun silver, fiddah. Yaun ilnamal ibilu wal baqaru wal ghanam. Maling ka na muralong ni naka na mo daraugan. Wag puasin gazwa. Amo na long na in ibil. Atin namon bahimatul an'am wal mata'. Iban na sin mga kapanyapan. Aun hambu kusog hidayah sin mga banud dabbab para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gulam, bata-bata. Bukun bata-bata isa ba mun bukun akil balik na. Narin na sabab yan inta uyadtu usiba bisahmin. Hadiah para Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil nakasuok para Rasul. Sabab na hinang na siya murafiq. Iban na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inusugyat. Naalong nahabuno sin Khaybar usiba bisahmin a'ir. Kiyugdan long na siya sin pana amun pana a'ir. In a'ir na ay la yudraman rama. Wayroon nakaingat bangisin nakakugdan kaniya, nakapana kaniya. Long sin mga sahabat pagkakita nila inusugyat to. Masuok pa nabi. Lalong sin mga sahabat hanian lahu syahada. Tausurga na long na, syahid na. Syahid na long nintaw ini. Sabab long na masuk pa Rasul. Naray na sabab yan mga palanggungan na muha kami Islam unin agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Unin agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. La wallah. Wayrun. Bukon long na bunal. Bukon long na tausurga intaw yadto. Bukon tausurga long na intaw yadto. Inna syamlata allati akhadaha minal ghanaim allati lam tuqsam innaha la tashta'il alayhi naran fi qabrihi. Innaha la tashta'il alayhi naran fi qabrihi. Long sin Rasul wayron long na nakasunsurga intaw yadto. May talong na sabab long na aun long na panyap. Insyam lalong sing kaibanan ulama. Insyam ini dagmay da. Tamungon da. Bukon da siya. Dia dinin halga. Payrun da. Bukon da mahalga. Tamungon da. Long sing kaibanan magmaalalong na sinsyam ini pero mga tuwalya yaon. Naray na sabab yan. Uno. Inagisin Rasul. Insyam lalong na amun dagmay nakawalong na sinusog yato. Hawag bunuan. Amun ganima hawayruun palaw na nabahagi. Wayruun pa idin sin Rasul. Ipakawa kaniya. Innaha la tashta'il alayhi naran. Amunayad tulong na inipagdungol kaniya long na. Ipagdugol kaniya mahinang niya bagakayo fi kabrihi halom sin kubur niya. Maksud sin hadis mga palanggungan na muha agama Islam sambil nakarungo ginambuok sahabi. Diungog niyan bita sin Rasul. Minuwi siya nag-us-us. Kiyawa niya yung taumpa. Sinilas. Amun syirakan. Pagtawagon, syirakan. Amun saklang yan. Diyan niya. Long na ya Rasulullah. Hindi kad akadtuha. Nakawa kulong na intinilas sinilong na. Sinilas sinilong na nakakulong na. Hawayroon palong na idin mo. Wayroon palong na nabahagi long na indaraugan. Narin na sabab yan. Unin agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna syiraqain aw hadain syiraqain minan nar aw min nar. In long na chinila sini taumpa ini sababan long na hikasud palom sinapinar ka jahannam. Manunjuki sadya inhal sin mga sila salaf apabila sila magtaubat pa Allah subhanahu wa ta'ala raddul madhalim ibalik nila inkatan nakawa nila anyaya panyak labay din ha mga panyak ning kitawira alaw na kwanda bayad tulong na hat mga Samsung dalong na biyayan kwanda atawakan cellphone namun mang cellphone maluhay ra payda sad tulong na kingatan din tagdabo
Subhanallah, luhay-luhayon sa jasin manusia. Sinilas, mahinang pasabab, hika, asud palaw sina pinarka jahannam apabila di mahinang. Namuyat to mga palanggungan na muha agama Islam, na rin nasabab yan, mataod pa sa tika suy-suy na adapon, imabot na kita pa wakto. Mura-murahan na sadya mga palanggungan na muha agama Islam. Wa aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.